Ja, vet du, det var lugnt. Alla kände alla. Hände något, gjorde något, så visste alla vad det var och vem det var. Och svenskspråket, absolut svenskspråket, du hör nästan inga finska. Hankoon valmistui vuonna 1955 arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema yhdessä tasossa toimiva tehdas, jota on laajennettu jo 3. Työvoimapula pakotti yhtiön laajennettua. Isä näki Maaseudun tulevaisuuslehdessä ilmoituksen, että Hankoon Hyvonille otetaan ompelijoita. Ja tuntui, että se on niin kamalan kaukana siellä ihan meren rannalla. Mutta sitten mä ajattelin, että kiva. No jag till exempel och många med mig så visste ju inte ens om att det ska komma något sånt. Men jag minns att de kom i stora sjok när de kom. Uudelle hyvonilaiselle esitellään hänen tuleva työympäristönsä ja tutustutetaan taloon. Mä jännitin hirveästi, että miten mä pärjään ollenkaan täällä Hangossa, kun tosiaan joka puolella ruotsin kieltä. Se on merkillistä, että mulla oli vähän väliä kyllä ompelukone rikki. Ja Kurre reensi aina mua jelppaamaan sinne. No mitt i allt så small det in några 100 nya flickor. Hei Olavi. Och då, ja man visste ju inte vad man skulle göra. De var nätta och de var unga och de var allt. Kun sulla on noi värilliset kalsaritkin. Konkurrensen, det är ju stenhård. Det var ju liksom inte, man kunde inte göra något åt det heller. Det var liksom bara att acceptera. Men nu var vi ju sura på dem nu. En massa vackra flickor finns det och fanns det på lördagen i Hangö kasino. Det var årets Miss Sommartävling. De där Hangöflickorna var de så intressanta, de som Hyvosflickorna. Oli siinä Haakapuistossa tanssilava. Pojat haki kovasti tanssia. Pakko laittaa vähän huulipunnaa, että ei tiedä milloin se oikea tulee vastaan. Sunnuntaisen elokuvissa ja viikonloppuun lauantaina tanssimassa Prankkiksella. Så 1-3 så hade jag Sylvie i famnen och så när vi kysstes där så kom tankarna bara på det viset att fast jorden går under och himlen kastar stenar så jag släpper hon aldrig härifrån. Man måste ju hitta något att kalla då, att alla visste vem det var. Så det här fabrikens namn på den tiden var ju Kudeneule. Så blev det Kudiluttorna. Och de har nu blivit här kvar i Hangö sen.